sepi udah ngecek. Wah jam sekian mau enak ke base camp bawa baru udah kemudian kediknya ah. Kaskan. Ji, mobil saya tak euy. Kalau orang parkir di base camp aing teh izin ke aing. Mau aing orang dia nah anjir. Aing base camp aing. Tapi alus oge ieu mobil euy. Kabala aing boga mobil kos kieu euy. Mantap. Tapi pikir-pikir ini mau baru udah aing ka dieu teh ih. Kenapa saya baru udah? Baiklah aing cicing gitu lah. Ayo, kelak. Maju atuh, maju. Udah, aing sorangan di dieu mah meureun bosen euy. Udah orang telepon bisa we. Saya telepon. Anjing, jadi web AF. Oh, saya sih nelpon sih. AFK, geus anjing males. Geus. Pas ya anjir pas aya mobil di dieu barudak cenah datang. Kok aing gawean anjir. Aing ngaku-ngaku ieu mobil aing. Pas-pasan aing ieu aya kunci motor yang mirip pos mobil kuncina ye. Pas pisan ieu mah. Kudu rada diheurean ieu. Pas si Boa yang ngarean aing. Ieu dendamna tapi dendaman ke si Boa aing mah kabar udah aing. Aing aya kaki mah mending kana ka base camp aing ngopi. Mana sih baret teh? Cih, si Salma lagi euy aing baret teh ieu. Mending kopoan we aing. Anjas. Yo. 2000. Cok, 2000-an. Nah, dia. Iya. Cik. Kerja dogedan budak teh. Udah naon? Woi. Yo, karena cia jaga orang kalangan. Aing ngadu gosio di lah gitu. Aing jadi Ya, atuh maaf. Da urang mandiola atuh. Aing mandi teh kos awewe wae sih mau mandi teh. Ayo tuh saat ini can datang. Boal. Kalau tuh aing telepon lah. Telepon lah aing telepon boal lah. Paruting. Udah salah. Halo? Naon? Al. Mana? Tadi basecamp ya aing si Isal ya. Kayak kadinya urang mandi heula. Tuh buru tong lila. Kusah tong segala mandi-mandi geus di we buru. Cenah rek ieu teh sia ngaikeun si ieu teh. Dar lah gitu, masa beuh. Oh sia dahar heula tah meh seueuh anjing. Nu beuteung kos kitu patut. Geus ka dieu buru lah. Ngkorek ngaikeun si Boa teh sia teh kasih euceuk. Buru-buru paling dagoan jeung sisa di dieu buru. Lila. Janya eta mah biasa tuh dahar mah nomor 1. Kayak OTW. Oke. Goblok teh aing erek mandi terjadi we. Aing kan segala mandi. Kan teh urang teh balas dengan kasih Boa teh ya. Bener. Ya kala-kala ngomong-ngomong ieu mobil sah. Mobil aing ingin meurip. Tai ucing mobil siga. Bunga kos gitu. Anjing ayeuna pisan. Saya percaya mobil Ya, aing. nyata percaya bukti. Semua kudu dibuktian nek. Kayaknya lah.
Ah, kuncinya. Oh, Anjing balagam mobil. anjing. Ngepet di mana sih yang beli mobil? Anjing sembarang gitu ngomong sih, Bau. Ya, aing teh percaya bae bebeut aja gak sih boga mobil. Siapa? Kalau orang bong-bong kena orang tiluan teh pengangguran tapi aing cicing-cicing teh boga pakai. Nang di mana? So, Tong yang apalah ngepet ya. saya mah anjir tong sok fitnah batur sih. Eh. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bisa. Terus iya sih ngomong-ngomong ya, mobil menang beli di saha. Sama aing ini kudu bagian barak kali sih. Ini teh cicing-cicing ya. Terus boga tabungan 5. Terus cicing aing di tukang ngesia gawe aing teh tukang ngesia teh. Gawe naon saplak? Gawe naon sih hanya wae. Balagan batur berarti. Balaga anjing geus gawe batur emang eta sudah sibuk awal anjing belum batur. Ya lah. Kita tong ngabahas mobil-mobil, terus yang mau telepon si bawa we. Oh. Kita ka dieu buru. Oh, akhirnya membalaskan dendam yuk, anjir ke bisa nih si bawa buru-buru. Halo. Anjing di reject toh. Dia ini dokter suka. Terus lama di dia nih. Halo. Naon? Kali ya ka base camp anjing baru dah kayak di base camp. Anjing ngomong-ngomongin. Kita dia. BC. Aduh, bisa mirip teh. Molor kan. Haram jada udah haram jada. Udah gua. Campur we. Yang terakhirnya daripada ngomong kita ini sampel dah. Iya, ada campur we. Tadi labu. Arif Kayak mobil pakai mobil atuh. Asia old bensin digerak si bodoh deket di leumpang we. Olahraga. Bro, ayo. Mobil 5. Harudang, 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 panas, panas, panas. Selalu, 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 panas dan harudang. Harudang, 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 panas, panas, panas. Selalu, 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 panas dan harudang. Harudang, 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 panas, panas, panas. Kopi atuh. Kayak we. Tungguan si bola we. Dilakukan juga. Mendingan sampur we. Ayeuna. Lagi muncul ini. Ya kan me langsung ke kadieu. Kadieu. Kita bisa dulu terus. Sampel lah. Buru, ayo we. Urang mah di dieu we geus tunggu. Siapa orang tadi ini tanya nyampernya. Ya kan urang nungguan di dia. Bising si Ece keluar. Kan kayak tinggal masuk. Ngomong deh lah. Naon jang? Teh urang tempat heula nya. Wah. Sare budak nage tuh, can hudang. Terus orang bisa leken lah. Oh, saya kan Yang gue Yang satu. Kali itu ngejawab si Bu apa itu?
harus bela aja. Itu kudu di pikiran lah. Iya udah aing pikiran aja lah. Gel. Gelo budak teh. Boal. Bos. Dah geningan datang oge. Anjir tampil beda. Set. Geus rapi kieu. Mana rapi ka mana? Oh, kalau dia anak si lucu. Set. Ini kok sekolah gitu anjing. Oh, dia budak teh di mana? Eta mah tah su anjir. bos. Batu nama eta lu. Batu nama eta. Cengeng. Naon? Batu pisan sia mah anjing di batu. Batu bisa anjing. Ini kopi acan geus urang mau mesenkan. Cuk. Cuk, buntun. Tuh. Ini ada itu. Tuh. Buntun. Beker deui. Ada gitu anjing. Sebiasa sih kita kadengnya ya. Aneh atuh. Naon Jang? Kopi. Kopi, beriji. Naktir cenah. Naktir. Wah. Dua. Wow, roket lompatan. Dan maju. Neng, pangadamalkeun kopi tuh jangan barudaknya dua. Mama rek salat heula. Itu di luar ayah saha mengijikan rambut itu Buka tuh. Ya, terus ngajin kopi dulu. Kemana wae neng ini tara kapendak nih seminggu ieu. Naon sih mending harian wae pada depisan. Kemana sih? Ini orang seminggu tara ka di. Mainan kan berbeda. Apel orang. Beda di batu tapi beda sih. Geus orang tara make batu ali. Kayaknya katingal di Gumasek. Gumasek celana jahit, jahit Sunan Nese. cing Sunan Nese eta. Tapi halus sih, salut ya. Budaya Sunda. Oh, orang geus lila. Si Cita anaknya. Orang geus seminggu tara ka dieu lah. Ye cing ngaromongkeun teteh abi nya teteh abi mah datos ke boga ka Bogor Lah mangga coba. Oh, di sih kan. Bagi buahnya nonton cici. Bedanya di nama. Nanti mama dulu tapi Bibit tadi. tapi bibit kan gitu bawa itu bawa dekat motor. Nyampe dia udah nyawa cari tanah oh cici. Anaknya si cuma anaknya tadi mulai dari supan kamu. Oh. Aneh orang bilang ngerti padahal niatnya bagus orang ke ditu. Iya, iya. Nonton, vlog. Salah ya, siap. Asup. Woi, nonyo. Woi. Jadi kan jadi. Siap, tolong jadi. Siap, mana biwira aja biwira. Oh, anjing. Woi. Asyik, kemana maksudnya? Woi, ayo anjing. Sarame. Pengangguran. Kerarawan pengangguran darinya. Bungut mulai dikit itu. Ampun ban. Mentang-mentang awal tuh Wih, buat tuh. Eta nu di luar harian wae. Mau mana? Nu ieu. Saha emang da? Geus cek we. Keluar. Nu mana, Neng? Iya. Nu ieu. Wah, cocok kos kieukeun mah. Ayo urang mangkat Neng ah. Langsung di dieu mah pengangguran kabeh. Kang jalan-jalan we Neng. Teuing ha. Tah mantap tong harian wae. Urang geus boga ka Bogor tah ka Bogor urang. apa sih lo? Gak ada pengangguran, guys. Jadi jalan dogingnya we lah. Neng makan lah. Bangsat.
anjing sarekeun mau balik. Itu mau direkap di tadi aja. Ulah orang mah tadi piung. Cie, ayamnya bodoh. Saya kira isyarat sih anjing tadi jadi. Tadi yo. Anu ya. Isyarat. Anjing makan dengki. Cicing atuh karunya menenang. Ulah kumaha sih geneukna dina bibirnya. Nah, mana sih nu geuneuk teh? Anak abu-abu kayak biru-biruan. Tapi coklat. Biru gede. Geus teh. Tadi ke atas. Sasaran. Goblok anjing geus aing balik ah. Bro, jangan lupa subscribe baik mamang share komen untuk subscribe ya subscribe Tapung lah. Loncengna. korong